uhera uyu munsi ubaye umugisha umuryango wawe. From tonight you have been a blessing to your family. Narindi umuganiriza mushiki wacu. I was interacting with our sister here. Nagira kumubwira ko Imana imuhaye indoto. God had given him a dream. Azaza arota ibintu kandi bibe. He will be dreaming all the things that happen. Inzozi ze zizaza zuzura. All his dreams will be fulfilled. Afite amatsiko Imana imuhaye kurota. Because I've been too curious, God has given him kandi icyo given her. azaza abibona. And whatever she dreams should be seen. kandi abakorera satani bose bazaza bamutinya. And those who serve the devil will be fearing her. ahawe imbaraga zimeze nk'umuriro. He has given a power like fire. izo ni imbaraga zaza zitwika imyuka y'abadayimoni. Those are the powers that will be burning the spirit of demons. nakomeza kumvira Imana, When you keep obeying God, azaba umushumba, you'll be a shepherd. uzaba umupasitori. You'll be a pastor. Urimo wigira amata amasomo urimo wiga, And the way you are studying, uzaba ufite amadiploma abiri. you'll be having 2 certificates. kubera ko uzaba ufite impano y'ubwongeri kandi izakora. Then you'll be have that talent. Imana iguhe. May God bless you. Haleluya. Reka musabe akore kuri Bibiliya yanjye. Let him touch on my life. impano ye ni impano y'ubwongeri. In this talent, kandi abaye umwe mu bahinduye amateka y'abavu. then has become one of the history way. yinjiye mu muhamagaro wo gukorera Imana no kuramya Imana. All of a sudden, bazaramya Imana mu buryo mu rwego rudasanzwe. then you go to a special. ibintu biravuguruwe, ibintu bibaye bisha. Things have been changed, have come near. ntabwo azabikora uko byari bisanzwe. You won't do the same. ntabwo ari ibyari bimenyerewe, It's not that what familiar to you, ahubwo bibaye ibintu bikomeye but they have come as a special things kandi bizaba ari ibintu byiza. and be very good. kandi ibyo yari akeneye mu buzima busanzwe, And what he needed as a best, azaza yicarana n'abacuruzi bakomeye, yicarane n'abanyapolitike bakomeye, yicarane n'abantu bakomeye. will be sitting with a great businessman, great politicians. ibyo yari arimo yigira ashaka gukora no kuzabona, azabibona kandi ari mu murimo wawe. Then whatever one you are thinking of, kandi imirimo ye y'ubwungeri azayikorera mu bihuzamahanga. then also you will be serving as a shepherd on international level. niho azakorera cyane, That's where you will serve so more. kandi abaye umuntu uzafasha ndetse n'igihugu cye. And he has been a person who will help his nation. kubera uyu munsi Imana iguhaye umugisha. From now, God has blessed him. Amen. Amen. duhere ku musaza. Let us start with the old one. umusaza uko mwari mumuzi guhera uyu mugoroba amateka ararindwi. But now, the old man is ukuntu mwari mumuzi birahindutse. the way you knew him, things have changed. Imana irambwiye ngo guhera ku rurimi rwawe Imana iraruhindura. From now, God has delivered from that time. guhera ku bitekerezo byawe Imana irabihindura. From your mind, God has changed. anje simuzi umusaza, I don't know him. ariko Imana irambwiye ngo ihinduye guhera ku rurimi rwe, God has told me, has changed from his time, ibitekerezo bye, his mindset, inzozi ze, his dreams, gahunda ze, all his programs.
Just come. Imana irambwiye ngo ubuhamya bwawe bugomba gufasha abantu batandukanye. God had told me your testimony will help different people. Wafata ya Bibiliya yanjye nawe. You could also touch on my Bible. Dari neunganira n'umusaza. I was interacting with an old man here. Ikintu cya mbere nagira ngo mbwire Imana irambwiye ngo igihe uzaba kuri iyi si uzagira iherezo ryiza. Uzayisoza neza wibanira n'umwami w'abantu. You will wait well and live with Lord of Lords. Imana ikurinze indwara eshatu. God has protected you from physical sickness. Ikurinze uburwayi bwa pararize. God has healed you from paralysis. Ikurinze uburwayi bw'umugongo. God has also healed the sickness of back. Ikurinze ndetse n'imitsi yawe n'amaraso yawe Imana irayarinze. And God also has healed your muscles and your blood. Kandi Imana iguhaye gutunga ushaje. Then God has given you to work as you have. Ibyo wagezeho byose ni byiza Imana ishimwe. Everything I've achieved, thank God for that. Ariko Imana irambwiye ngo ubaye umurobyi w'abantu bakuze. But God has told me to become a fisher of old people. Kandi Imana irambwiye ngo uzigisha n'abashumba. And God has told me you're going to teach the pastors. Imana iguhaye kugira inama abashumba abungeri. God has given a time to be advisor to the Kandi pastors. uzahamagara abantu bakuze ubabwire icyo Imana ivuze. And we just stand and tell the elders what God is saying. Imana iguhaye kumva Bibiliya. God has given to understand the Bible. Kandi Imana iguhaye gukunda Bibiliya. And God has given to love the Bible. Kandi Imana iravuze ngo abazakwifuriza umugisha nabo barawuhabwa. And God has said those who shall bless you, they will be blessed too. Kandi uzakurikirana ibisekuru byawe nibura urebe uko byagiye bigenda. You can just cross out always or how it went. Imana irambwiye ngo utanganize kubwire ko ibintu bitabaye byiza mu muryango wawe bikuweho. And God has announced that everything which were given to your family has been removed. Ahasigaye abari munsi yanyu bose bahawe umugisha n'Imana. Then unless those who are below you that be blessed by the Lord. Kandi Imana iravuze ngo ntibazongera kuza bananirwa n'ibyo batangiye. Then ntibazongera kuza bacikiza imirimo batangiye. they will never get to the middle of the works they have already Imana started. ibahaye kuza mutangira ibintu kandi mukabisohoza. God has given the blessing to start the work and then you come to completion. Kandi Imana iguhaye ibiganza bitanga umugisha. And God has given the hands that give the blessing. Kandi ugiye kugira ubuzima bwo gusenga. And you should go and have the life of prayer. Kandi Imana yirukanye ibirwara bitandukanye mu buzima bwawe. And God has chased all the illness upon your life. Uzaza ukunda kunywa amazi. You will be like to drink out of Uzaza water. urya imboga. You will eat vegetables. Kandi uzaza uryama kare uruhuke. And you sleep so early and then rest. Kandi Imana iravuze ngo abazatura hafi yawe And God has said those your neighborhood, uzabahesha umugisha. you will be a blessing to them. Kandi imirimo ukuze izaziza igushaka. And all the works will come looking for you. Abantu bazaza bakubwira ngo ukora n'ibintu bitoya ariko bikugirira akamaro. But people will say, let us work together, but it will be very useful to you. Imana ibaguye mu buryo budasanzwe. God has prospered you in a special way. Kandi guhera muri iki cyumweru tugiye gusoza And from this week, as we are coming to the end of ndetse it, n'ibitekerezo byawe and also your mindset, ugiye kuza uririmba kandi wandike. you will be singing and record down. Uzaza wumva indirimbo zije mu mutima. You will be feeling all the songs coming to your heart. Arawandika ibitekerezo wumva ibintu wumva wifuza kuzageraho. And all the mindset, everything we wish to achieve. Kandi ubonye guha umurage umuryango wawe ibintu binini. And this is a legacy which will be good gift to your Kandi family. uzatura ku muryango bizawe. And whenever you confess upon your family, you become Imana true. iguhaye guhanurira umuryango kandi bikaba. God has given to prophesy to our family and it happens.
Okay, tuganira umva waba umuhanuzi. Can you be a prophet? Ubuhanuzi urumva bufashe. Hallelujah. Reka kubwira ko guhanurira umuryango wawe biraba. Then you prophesy for your family example. That knowledge, God has permitted you to have it. You're going to start with me. You wish a blessing to me. Then when you wish me a blessing, I will receive it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Accept the blessing. Hallelujah. 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 Your hand. For 8 months, people will be receiving a blessing of and don't be amazed when they give you a testimony what happened. For 8 months, may God bless you. Hallelujah. Let us give the God. I've seen a miracle of God. I've got a special blessing. The God's moment. Nobody can realize when he can meet God. And God's moment spread from the people. Let us tell our brethren here, wherever place you pass through, then you say a short prayer, then God will change your prayer. They know that you are unlike a person. Also the family thought about it. And they thought nothing will achieve. Whenever you speak, people they don't obey. There are some funny names they call you. I want to tell you from now. Just for the history of Joseph. Just follow the history of Joseph. Let me tell you where you're standing. There's not in a single day when you won't stand here. The ministry will be standing with great people. And God has given you the usher. And the ushering, that's the anointing where you will come from. That your prosperity will generate from. That's all where your things will come from. And you'll be in your own flat. And you'll be building the houses and laying them out. You'll be having the rentals coming from your house. As the Almighty Lord has given to you. And also in the house of God, we will walking with the shepherds. And that anointing will keep on you. You are given a blessing to your family. Hallelujah. Our sister was going to sit behind there. Let her come. God has permitted you to start and complete your study.
kandi Imana ikwemereye umugisha mu rugo rwawe, And God has given you a blessing to your family. kandi Imana ikwemereye kugendana amahirwe mu buzima bwawe, And God has given you what is the opportunity upon your life. kandi Imana ibabariye ibyaha byawe, And God has forgiven all your sins. kandi Imana ikwemereye kugira amahirwe yo guhesha abavandimwe cyangwa se bari hafi yawe umugisha, And God has permitted you to bless your relatives or people around you. kandi uhawe kubayobora. And you are given to lead them. Amen. Amen. Ariko tukabivuga. Haleluya. Hallelujah. Uzagenda mu bihugu bitandukanye by'isi, You travel in different nations over the world. kandi Imana iguhaye ubwenge bwihuse, And God has given you a first mind. kandi Imana iguhaye igikundiro kidasanzwe, And God has given a special love. kandi Imana ikoreye deliverance idasanzwe, And God has done a great deliverance for you. kandi uriho twitegereza ibyo turiho dukora, Imana iguhaye kuba umwungeri w'ijambo ry'Imana, And also the way we are doing, God has given you to be a shepherd of one of God. kandi uzasubira ku ivuko asengere kugira ngo Imana ikureho imivumo ya karande, And you go back where you were born from so that God can get evil spirits. Imana ikureho impfu zihuta, And also God remove all those fast death. itangire guha abantu kubaho. And so give people to live longer. Imana iguhumuje. May God bless you. Amen. Hallelujah. Uyu ni umuririmbyi, This is a singer. ariko umuririmbyi w'umunebwe, There's a singer. ariko Imana imuhaye impano yo kuririmba mu buryo budasanzwe. But God has given her talent of singing the same. kandi abaye umudiyakonikazi, And shall become a deacon. kandi iyo mirimo azayikora neza, And she'll do her duty so well. kandi naringize ngo maze niba yumva twamubwira ko agomba no kuzana abana benshi, Then we wanted to ask her, she's ready to give birth of many children kandi bakaba abana b'umugisha, and to be the blessed children. kandi inzozi ze zizuzurira umuryango we ku bana be, And all her dreams will be fulfilled with kandi her children. agiye Imana imuhaye urugo mu buryo bwihuse, And God has given her kuzaba mama mu gihe kidatinze, gonna be a mother in a short time, kandi azamugisha mu rugo rwe. and should be a blessing for our family. Amen. Amen. tugiye kumwakiriza agakiza, He's going to receive the salvation. barakazanye. Just now. Musabe asubiremo iri sengesho ryo kwihana ryo kwakira Yesu, Let him just repeat this prayer. kugira ngo Mwami Yesu Say, Lord Jesus, nje imbere yawe I become for you. gusaba imbabazi Ask for forgiveness ku byaha byose nakoze for the sins I did kuva kera from the past kugera uyu munsi, up to date. mbabarire Mwami. Forgive me, Lord. Izina ryanje Data My name, Lord, urikore mu gitabo cyo kurimbuka, remove from the book of destruction, uryandike mu gitabo cy'ubwenge. recorded in the book of life. Urakoze Mwami, Thank you, Lord, mbabarire ibyaha, for forgiving my sins. ababaye umukozi wawe, I become your servant. abagiye kugukorera I'm going to serve you, Lord, no kukuramya and to worship you, Lord, no kuguhimbaza, and also praise you, God. mu izina rya Yesu. In the great name of Jesus, Amen. Amen.
Mana ndagushimye ko Elisha muhaye umugisha. Thank you, God, for blessing him with strength. Ndagushimye ko muhaye agakiza. I thank you for the salvation I've given him. Ndagushimye ko azaba umucuranzi mwiza. Thank you, he's going to be a great akaba umuririmbyi mwiza. and will be a good man. akayobora itorero mu buryo budasanzwe. And lead the church in a special way. Ndagushimye ko azubaka insengero. Thank you, Lord, he's going to be the churches. Ndagushimye ko aziga agatsinda. Thank you, God, he's going to start and win. Ndagushimye ko abaye umukozi wawe mwiza. Thank you, Lord, he's becoming a good servant of here. mu mirimo isanzwe azaba umucuruzi ukomeye. The usual work will be a great business person. kandi Imana imuhaye uburenganzira bwo kuja ahantu hatandukanye. And God has permitted him to azajya walk. mu ndege, agere mu mato. Will go by praying, also by Imana ship. iravuze ngo nukiranukira Imana guhera uyu mugoroba, Imana iraguha umugisha. God has said when you be righteous from tonight, it's going to Imana bless iravuze you. ngo niwumva ijwi ry'ubuhanuzi wakiriye uyu mugoroba uhawe umugisha. God has said when you receive this prophecy, then you God kandi praise. Imana iravuze ngo uri umwana w'umugisha nuko utarawubizi. The God has said you're a blessed child, though you are not aware. nagira nkubwire ngo uri umwana w'umugisha mu muryango nuko utarawubizi. You are a blessed child, your family, though you are not kandi aware. nagira nkubwire ngo guhera uyu munsi wibuke kandi umenye yuko Imana iguhaye umugisha. And from now, you should remember that God has blessed you. abaye inshuti yanjye, Has become my friend. azaza ampamagara igihe cyose abishaka, haba mu ijoro haba ku manywa. Will be calling me all the time you want. kandi ba Elisha bagira ubwenge n'ubuhanga budasanzwe. And by Esha, they are always too wise and intellectual. kandi nagira nkubwire ko amavuta yanjye amugeraho. n'impano mfite zigenda zimujyaho. Let us understand how God will him. ahawe impano y'ubwenge. Has given account of the wisdom. kandi nagira nkubwire mu inzozi ze ibintu yatekereje yifuje mu buzima bwiza, Imana irabimwemereye. And all the good things, all the dreams, God has fulfilled. Imana iragushije guhera uyu mugoroba. God has given the response tonight. amen. Amen. Imana igumugishe. May God bless you. nyura kuri iriya Bibiliya uyirambure urebemo ibyo ushaka kurebamo. Just open that Bible and read. Hallelujah. mureke duhe Imana yacu amashyi meza. Imana igumugishe. May God bless you. Hallelujah. Hallelujah. ayo mashyi ari makeya.